Nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza, tuba tugarutse ku makuru aba acicikana hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka ku nkuru yo mu gihugu cya Kenya, navuga ngo irababaje cyane ariko mu buzima aba ari ukwihangana. Gusa muntu utarakora subscribe byaba byiza uyikanze kugira ngo amakuru yose aza kugeraho nta na kimwe kigucitse. Aba ari amakuru mashya agezweho kandi ntabwo nifuza ko hagira na kimwe kigucika. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kigali Today, polisi yavuze ko abantu 17, abana 17 aribo bamaze kugaragara ko bahitanwe n'iyi nkongi y'umuriro yibasiye iri shuri rya Hillside Endarasa Academy riherereye mu karere ka Nyeri mu gihugu cya Kenya. Ni inkuru ibabaje. Kigali Today ikomeza igaragaza ko byabaye muri iri joro ryo ku wa Kane, aho inkongi y'umuriro yibasiye iryo shuri, gusa ngo ntabwo haramenyekana icyateye inkongi y'umuriro kubera ko haracyakorwa iperereza. Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya akoresheje Twitter cyangwa X kuko niko byahindutse muri iki gihe, yihanganishije imiryango yabuze ababo, anasaba ko hakomeza gukorwa iperereza kugira ngo bamenye icyateye iyo nkongi y'umuriro. Yagize ati gusa babashije gukora ibishoboka byose kugira ngo bihanganishe imiryango yabo. Polisi yagaragaje ko uyu mubare w'abitabye Imana ushobora kwiyongera kuko ngo hari abandi 12 bajanywe mu bitaro bakomeretse cyane. Umuryango utabara imbabare muri Kenya, Kenya Red Cross, uri kwita kuri abo ngabo, ku miryango yagize ibibazo kugira ngo bakomeze kubafasha kwihangana no kwakira ibyabaye. Rwose ibi bintu bikunze kubaho cyane, bagaragaje ko atari ubwa mbere bibaye, no muri 2017 byigeze kuba. Gusa ibi ni ibiba ahantu henshi cyane, icy'ingenzi aba ari ukubyakira tukihangana kuko ntawuba akeneye kugira ngo ibyo bibi bibe, ahubwo nyine biza bitunguranye abantu batabyiteguye. Nkomeza kubasaba gukanda subscribe kugira ngo hataza hagira amakuru namwe abacika, kuko aha aba ari amakuru mashya agezweho y'ako kanya. Gusa wandike na comment, ukanda na like, ugakora na share kugira ngo amakuru agere kuri benshi. Ndabashimiye rero mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru abagezweho no gutega amatwi aya makuru. Ni ibintu byiza cyane kumenya ibigezweho ku isi, biba ari byiza cyane. Niyo mpamvu mbashimira mbikuye ku mutima, muze mukomeza mukurikira amakuru agezweho. Murakoze cyane.